Yo, where voler by Mitchele? Tete sa, mwen stop mache voler. Stop mwen. Se moun mod men la fe moun pe a figin men, nega konen let deja. Let pasi se bish. So ok le, e kaze mi se ma bat let la sabi. La wan li kaze mi bat. Pa jen wal kouye nan petit wazin nan de. Wazin nap tou el. Oh, ma pou mzou ma pse mi se. Aswal bat li a bi wal. Fwa wazin nap tou el, mzou wazin nap tou el. Se go vie from ba, on vie from men. Me la dem do ap tou el la. Mari led, madame led. Yo gen pou yo fout toilet. So jim la? Mwen ka kou gede yo ane. Moussa li, yo Moussa RASD wap a man. Mse pat kasi peyi ya. Mwen sa nan plan $40 $10 ou bon go. $10 wè mwen kache. Pa jen wal kouye. Gen pe ap $23. Apre yon moun baka foksyon, yon baka fany. Alge zi! La yon Mitchele gen rezon. Kwen koman sa figil la? Mwen fè koba figil Yo la. kodo chita la nek kabin realize am sou live. Rezon nan wabou men an diyo. Dizi men, afan men, brother RASD, brother ge petit, brother ge madam. Apa kotsyon nou pe, ni ka gwen ma figil nan magan nan men. Ayo net ma liye ma. So, ma fò la ge pou, wano men, ma fò la ge pou. Ay sa vida. Ang subuan na dyan.